Khosi Ndlovukazi, ngingumfana ngiyabingelela egameni laJesu Kristu umsindisi wethu. Ngingumfana kaNkulunkulu, ngibonga umusa wenkosi nami lo wangifumana athi umhlabeleli luthando lwababe lunjengolwandle lubandi lujulile aqhubeke athi aluzange lwangendlula nami ngiyabonga ukuthi alingendlulanga ngaphansi kwelivi leli nesihloko Johani sebalishito wenwe kunene 19 livesi ngu28 lifunzeka kanje. Ngaleso sikhathi Jesu besadi kuthi konke sekuphelele kuze kugcwaliseke umbhalo wathi ngomile. Ulengesiphambanweni langetulu lithi sihloko kufa kwaJesu bese kwendekile konke. Khuluma lamagama uthi ngomile ina kanje lelivilinye lelithi ngonile liqhamukapi ayibongwe inkosi. Ngale kuJohane 4 uyatholakala Jesu lapha emthonjeni abengaqali koma lithi wake woma kwakudzingekile kusendlule ayibongwe inkosi kulendzawo wake washiya abafunzi bakhe lithi webuke mina ngathwelufa wafika lapha emfuleni sizathu abemile lithi wakhanza umfati wathi umani ungathise umfati weSamaria lithi naliqhubeka kunemagama lakhulunywa ngomfati warangilandzela inye kuvesi 10 asashito ukuthi thinene emaJuda asidlelani. Jesu veta lamagama lathi ebebo wati sipho semusa saNkulunkulu nekuthi ngibani lolothi kuwe nginathise. Uma sibuyela le John 19 lithi laba belabaphansi bamuva nakathi ngomile lithi benya sipontshi ewayini lelimunyu base bayamnika lithi walemukela azangalale libuyela leJohani kuthi abatanga kuthi ngibani lolothi ngomile aba understandanga kuthi womele ini alihlatiye mongcwele kimi athabe momele imiphefumulo yethu ayibongwe inkosi. Lithi tena liqhubeka livi laNkulunkulu kuJohn 7 verse 39 solo likhuluma ngekoma lithi bake bambita bomnakabo bathi asambe emkhosini wemahlangala wathi ayihambani ngoba nini bangeke bantonse kodwa mina batangidonsa. Lithi kwathi ngelanga legcina wase uyabonakala lithi wemenza welephakeme wasukhokha memetelo kungathi bengasiphakamisa eveni leMaswati ngobe wababona wathi nakukhona lowomile akethe kimi nakhona losindwa ngumthwalo nakakhaza lokoma uthi ngamnathise mandi leti bilini takhe atawujika abe yimifula yemande kuphila atawugobhoda khamngaphi komaJesu khamnge ensimini yase-Edeni lithi livi uNkulunkulu abembeke kahle umuntu yena bakithi nawufunza ucwaninga lithi umuntu kwakukhona konke kwakunetithelo singafiki sitha kahle kahle umuntu abesentikini. Haleluya. Ngalelanga leli kwakungilelanga nakathi tenemhlabeleli ezulwini enabakithi kwake kwabanjwa umhlangano kwahlalwa phansi kwahlelwa ngemuntu kwathiwa umuntu ulahlekelene naNkulunkulu. Jesus lithi
wasesowuyehla ngalelanga nakade uthi ngomile kwasegcwaliseka livi laNkulunkulu kuthi ngomile baqabanga ukuthi kungemandi ngikwavetela amagama kulomfati wathebe ukhulume kimi mina nginemandi langabonakali ngemehlo enyama bengidakunika wona wanathi ungaphinze wome angivete nangemagama umuntu nakangakholwa ngeJesu womile noma umuntu angatiqinisa noma umuntu angatinika sibinzi nangakholwa ngeJesu wawumemukela womile singakunatha manindzaba lenkulu kuthi umuntu emhlabeni wonke jikelele abesenkingeni inkinga kube kuthi lo muntu akade kuthi ngisenkingeni abe yena senkingeni hayibongwe inkosi nawumemethela lamagama athithe Jesu kulomfati ebemane bowadi ndlovu yemhlaba longimela nami ngaluswa kungathi mhlekazi ngisanzane sakho nje tukulwa lasilinza lesake sakugilagila dinyawo ngiyengithi nami nangicabanga ngithi mhlekazi ebengangadi kuthi ngalelinye langa ntabe ngimembi kwenkosi yami mhlambe nami ngangakhuluma emagama ngikwakuthi nakuvetwa livi laNkulunkulu ngathi ngiyawufuna lo mbuso ngiyawufuna kubamba haleluya kuna Jesu lo mele thine abekhalela umhlaba abekhalela nesive semaswati abekhalela nathi sonke umuntu nemuntu athi Matewu babusisiwe labalambile bomele kulunga ngoba umbuso welizulu ungewala banjalo Nkosi mhlekazi Nkosi Ndlovukazi mhlekazi emavili amnanzi kangaka kuyadzinga sewehlise ngekuhlabelela cela emakhwaya lamabili nale Nkosi Ndlovukazi Nkosi Ndlovukazi